me raho ene me susa ma me obi a me hwe ne video bi a me sere it's so sad me catch the bush and force mo mo kaze conculator to say then ba ni ma mi we nko wunira enipa ye di na tam se ni wori kwa no mo de hye no hona anya delay ade ya Japan se panimu be kese na odi be ko wuom I'm telling you ene enkora emu mpanifo enti delay die akradonko ma no anya ese omudo manyi brain ye ko suo delay so no metie ma me akradonko ba the second born no wo se the delay di yo ma me no omo mpe omo ye so mbe so but omma me ne ka kire omo se omo ntwa so na delay no so no bi na friends so me patch wa me ameti we meto obi akwata no fi akwatwa agu ni tiri so se uwo US, UK, ana Canada. Na se opese wo send ska ema wabusuafo ewo Ghana. You see Lemfi. Ani Lemfi. Ewo Lemfi so no. Se wo send ska ma wabusuafo a secure. Ena ye was 0 transaction fees. Ani 0 transaction fees. Enti fa Lemfi send ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so there ye exchange rate na any the best on the market. All right, your church will be hi Poleeno Multimedia. The name still remains the Fresh Boy Papa. I think say for some time now, Sunsum muhu ya check akra, Sunsum eshia say I check akra because of say they be a busy man. We say celebrity. Aya won them na ma ho. Mami nya adini mi. Then I send to see I started on the. Me nya wo de ho beba kasawi. Oh there. Why be celebrity who bo show so kwa me wa kra me wata kwa de mo sunya ni mo say enti mi hye. And then na me de na so situation to me say me ntia for ma ko de motor akonya accident. E to na me hye no. Me no de ko ji wo ko hye no. Yes, na some so wa kra. Asa kan ye kwa bantem because of say yale for the film design che me tukwa me bantem. Ti say anytime ya me shefi because me fiti no. Ba na me ba ma hu na se ne ho ye. Asa de okay. Na ba ko so be kan ba ko so na se on so twa hwe of moja. On say uniform. Na jeje for nyina on papa ne wa na so omenye problem bia wo na wo hwe se wo be solve. Sa na me kan me na me ye omo leader. Me na me nya program a me de omo ko. Mo so omo nsa ko ma no. Ya koye no. Omo no nya program ma. Eye me na me nya program. Na sa cry ko ye say Togo Kilado po. Sa konfo da me shira no. Obi ne papa no wa kra. Na wo frɛ me no onyim me. Na me so me ba but me ba me squad me ba. And pass me squad ba. Ye ma program ni pa ba. Okay. Me ko je mic and you 11 o'clock. Me free stage na about 3 o'clock na feel Frank na no other artist bigger question me perform. Ye full crowd no go. Frank na Ghana. Ghana. Okay. Ma me chia Frank Naro himself baby Obia no. Ma me chia better say me na me godfather. Situation by my book almost 100 million. Yeah, no. Odo motonya accident me my book about 100 million. I'm telling you because hospital be any new aye to tonya dia ade no. Enye so easy but Nyankopon de o fa ni person we share nipa. And the way am see no mo ten sa assemba mimi will be chomo. Yeah, the handle. So what I say. All right, but today we are not talking about almost any be this an common later or squad be dem come. But yeah, arawosem kesa hit Ghana. Yaya mame Akua Donkor and the party because the Freedom Party and ameba mame no nyame ato nsa afre na ayaro wosem kese pa hwamanfo bebre na share videos dia because amanfo adwene ma so kwa say akakakra me beto aba oda ballot paper so number 3 eja oba ne honkonkon se nyankopon ne don san na Akua Donkor ye mame her excellency ya antiasem de say mame no afrim no aya arahosem pantina se ne me no bana yedun kana se ne di ne ho komo asem okafa delay se delay yeah dua o boy ni ade nyina yedi ho komo na ye nan sori a mami enkan hu bio ya Sunsum aya arahosem kese pa edi kana me fa aseda ma Nyankopon o twede mpo Nyankopon se wa hwe me so ama enye me Sunsum o fedu ye kani pa me so me ka ho nshira ma nyina Nyankopon na aja dom me man kwa duru so man kwa malam so but nyame hu mobro ana ma Sunsum so nyame kasa edu akiri ete me aseda ma Nyankopon ma me san kya me sofo eye sofo akosi sofo akosi obokrum odu bokrum a wo se wo furu bokrum ka so kwati yes okay mi sam na mo 2 years na me hye mame achi ona hye mame nkom se ma ba yi pakase ya wo Ghana hanum se Arena of Love Chapel what ya say enti papa bia wo Nyankopon hyira wo me ka che ni pa bia se wo hia mmoa bi afi Nyankopon ho a
kosa asole no obokuru mu do obokuru mu spare bokuru mu hodo na filling station china na asole no wo ya asole ukuada pacho obi anko kwese na so ya asole yakopon de ne ya juma so ba kwa onya advert so bi ko ni pe gu ono ho ye ka so bi tinyame ase a sa papa no tinyame ase o ma ti bi so o mpe promotion ye pacho bo ko ni pe gu na asole dem ho no na obi a pass na ko ti mi chelo no fe with ordinary so pacho wa wo ko bi o transportation be je o ko ni bi mu ji 200 cedis e bi mu ji 300 cedis me ko na asole bi o ti ma me pounds and dollars. I'm telling you nyame sha no papa bi o bi yankopon shirawo me sa chem papa danso abiam. Okay. That's why abiam na me hu na me nim no nse na apia stadium shia na me hu ni picture. Yes, me hu video ni papa no because me ni film kransa e sikani ba ko pa odan no aye danso abiam na adoya abiam eye no ho ano de but on pe social media on pa dia wo ya amanfo be hu oye cool ti ni passe de sen kwatente de ma no and wa share bunufo ni munyam se je me so ma share bunufo ni munyam no enti me share me kronfo kransa for abenka so yeko e ma me Akua Donkor arahosam kese pa to me raho anya me susa na me ti you me susa na me fa mu da wo ba na mada me susa because ma me obi a me share video bi a me sere de bia me kama asem say enipa bi o mo woni gibia no ho say nipa no respect say nipa no obi ti won mo situation won namu no o ka se won sere kwa no won jiska kwa won timi sere but ma me Akua Donkor ye panemu bi a ne ho ani ka ye di ne ho few ye say ase o ma ye ni gi panemu oni nkora di a go say o panemu on level bi wo no ma akora plenty be men no but the way ma me we sie no woye kind of bibi we nipa bi a nipa dom penasam the side situation we buy no and they say beto aba wo saka omo aye beto omo so aba kan me to aba ne kwa wi ni vote wo nya aye it's so sad. It's so sad. Very, very sad. It's me catch the bush and force mo kaze condolence to say then condolence condolence me pacho to no condolence me ba na bush for condolence fantastic me sam ya condolence mo shade ma Akua Donkor de nyamo kwa ma me no nyamo kwa Ghana phone na ma me we Ghana phone na ma me we legend na eyi de make sure say duru ho no ma yesu nyina de ni munyam ani aho de ba ko support ba ni ma me we nko wunyina twampo nyina enipa ye di na tam enipa ye sopa nyina obi ani nipa koro hwan na ebuso no ese ni wo ni kwa no ono mo de hye no hwana anya delay na delay de wa yede so okay say delay as no wo he awen ka so mo chew only delay issue no ba me no na interview yes the way delay ye ma me mani anso me kura mi interview na delay ni ma me ye no yes okay me kura mi jira ye akachi delay so wa anya ade onko pa ma me na chew ma me kura mi jira ye pa ma me na chew ma delay okay but issue no ba no obi e nko hu se delay and some na amanfo twabo no and some amanfo kan obi e hu so akoma me ni fi akopa na chew so koyen underground ye ade ya pa na se panimu be keso na odi be ko wuom serious o I'm telling you so we nipa bia wo ti wiase na so we abrante na sa fe na wusi so na so we ababa wona se na fe na wusi so na wo pesa abrabo na wo bo no na mi hira wa abrabom ana sa abrabo na wo bo wo benyini acha she the we a wo si ni panimu kasa panimu o chen se uwo bi chen no se wo ho fa chen no se wo ntale pa chen no se wo dakam na se panimu ni dakam ko fa ni die ma panimu anu ntina the star no ho me mani fi ya chapa me mani fi me beto jeje rollers mani fi ya che me nko ablem no satama na mi swa no na panimu ba ye wo respect ni package bi e de ma no and na sa nya manya atwam and enkora emu panifo zo mu nkora asem bia panimu kase wo mu amane hawo je sem panifo no we nkora no nti nkora ni mu panifo no ano dia kase wo die no chi no bi nya no me so pa I'm telling you okay so ko te so fu bi dina bi bo adwamaya emenimu no enjeje no ebi asofo ndo obeye bia Nyankopon okasa Nyankopon tie because on Nyankopon afre ye fe no odinfo wo jo ye fe odinfo ko te bosum bi friend say confirm bi bo adwamaya enkan je say o bo adwamaya to ni tumi jebe kanu tie banasa fo tie me nyansani entie me ye ka so bi otumi ana so bi o power you tie bia ene ni nyasam
Empe ho asem so ni benya asem. Ebi adada wo de oni ni benya asem no. Ebi obi ni nya asem wan chere tumi wo ho. But on call the do so job so che so power. Yes. Ese bodam fo atise su kwa de okoto bi a wo de kaka che no. Yes. Yeah, trooper. They make us what must say. Yeah. Say Bema when you back when you how is in your back kasa when you how is your back krana wo de to so mu ne pa ne ba ne pa de obehuto. Na ho na anya adwuma ni sisi je ye adwuma. So what must say? Yeah. It delay the say ayi akradon komma no ana say omudo mani brain e ko suo delay so no. No, me pa cho say omudo mani ko suo delay so say delay aye day. Because me tie maami akradon ko ba the second born no was say the delay the your man no omo mpe omo ye so me so but omo me ne ka kire omo say omo ntwa so the see maami ni ho no omo so ye bia omo hu say omo maami no omo do no but because of say maami do be kan bi on the money tie nti no ma anya reaction bia no say nyame fa ne crazy ye condemn but maami ni free na we free mu no any delay interview no why the board ya delay the mama ni dua any mama ni board ya saja wo ye share mama na bufo mama because all friends so ye bodam ni the way I was kasa ye no eh wo ye presenter so wo class bi he na me ye adwuma GH page na me ye entertainment program ya na GH page for e ma me kan sem bi a adwuma bi ka me se me ka yes but adwuma na me ye no jo mo so pena so ye mo but adwuma bi na hu se da bi me chia met manya asem ba omunim je page for me no omunim benya asem me na meji manim gina ha kasa esi abeni wudi nkomo yi wo betima ka asem bi watamfo hu wa wo no mo no beko sa na mo so betima ka asem watamfo won ka say papa je na ma kan papa je no no beko me na me ka asem no omunim benya so what you say yes enti me judge page adwuma no me judge want to wi am court radio station a me ka asem e fair GH page manager Razak o ka tell me say so mo de asem na ba o mo mfo so me say na menka let's say juma na me ya no me ni protection bia because some ye majuma no your friend say ya nipa do ye campaign man DC abro dabi gay lady those sexual movie producer Tracy report mo police station na so we content file on say the issue budget pedia the way am see kana asem so ko person ka be ka bi ma no but asem na so ye would for the better Macabia mount. Me Cassa, me Cassa, me Cassa, Manipa. Okay. Sometimes the more Cassa on social media, or be on corner, or be a samba. No, what is what to be canning for that some bonny or yeah, no, this year. What you saw, we are born a man coupon. I did be a temo. If we are still one, eh, blind your brain and sky, your pet, your pebble, some of heaven. Your pebble, some of heaven. Sikasu never more couple, some of them I say heaven. Because of you are watching Papa Scabba about what's the yes. Yeah, and so see a delay. Abusuan so mo dwan e be ko ho mo krom bo so mo se nyen akotwa so me patcha wa o se se wo no bi e bo di o so ha me patcha wa delay me patcha wa de o ye o ma me no esia no obi e de blemu se e bi kwa de o de ye ma me de ya wo nya dwendwen na bi am na firi ya we de men nyim de wo mu de but nkeka ma me ni mom e na ke bo delay dua o na ka si delay nke se ma me no enti se e bia nyame nanim ne oye se ma me na firi mu a na me nya hwe da se me ma ne ka de delay de nka mo fa so bo mo delay o fa udi nkura ko so udi nkura ko e na obi abo dua na sebe nipa ne awu a na de ebo ne dua ne mom ene ya kwata ke no me nche na nte ho na si ya killer ya ofa spirito lion obi am se lion ya killer obi am se ne ho oden me am je ma hu spirito fight biblia wo wini me hu fight biblia spirito wini ma respect bi am the man and he say wo jina hoyi na lion ti be so ya killer no one can na wo te ho na go twam o ka sa won kwa na ya killer o ka sa won kwa na ya be ma o yes a kire na aje no so be ye o to won kan o dwe no so ya killer on the on ba o be so but o be kan o be kan ti say Akua Donkor first delay and friends in interview and kasa na ma na ka be no akase no e ji say delay na Akua Donkor na mo kasa be straight na mo mia ni delay na Akua Donkor ana se de mo kan de se ne man me ne man ni ya o ma me afrim ya obi aya mbisa ne man se o mbo so say delay na Akua o ma me ana se sen me na mbisa me hu enye abusuafo no nko na e ka ho Ghana for na e ka e se obi e bo delay tin so
So why you and the issue no see ya the maame some maame ka an tell you ye because maame we no ho obi adi ne ho agoro sometimes agro ko ho na so woni ni je ni kwase ka woni di sa agro no but enam say ne ho osin obi ani di but ultimate san ko level bi ma ne mbro and the delay class level no but what ma say in the level not try no e ho yaw ene maame ni di afrim maame ne ya panimu asamo nya panimu bia wa abadaye obatan bia wa abadaye obatan bia wa abadaye o maame se wonnya kura asam to a o maame do besho but yeah papa for ne eden asam betima to no ye betima chi papa bi wa ye betima chi ne ba I didn't go to more betima kwa me be ozo e ba na so man ko dem no fa nsu nyansa but obatan de obetima kasa asam but ye chi ne pe o ko do ko suwa anya fe so obatan me akada ko be shanda me hu nam anya no so what ma say me dra hoyi uhumi a obetima kamani asam me ye nipa ebia me je okamani asam e ha me sometimes me wo ha amanfo timi je omkofo bi omani susu video saneme obi otimi de sere me timi dwa obi so otimi de sere me timi sere because two things obi wo ha on kasa me ho omusam se de me ho sitie but was sending video say me no be say me butimi fu na say all the mention big Akua Donkor some so say predator say obi so ho no ma de bia obusa osunsum o te say me nyimi tietafo obi timi tro me o de wi awusini tietafo ye ni so koso yesa say ni person was send de kwale say ade a betima ham ka me fa say o nipa we de o dwe me ho to odi akoro so what say enti delay dia me delay dia me ka say onye fast on ko pacho how did there because say we are so full ma time ka sem cho ma mi wa ka so ja ko wo want man na case enti no dia o so hwe ho asem ka ai say obi bo odua papa so penimon case oda o so hwe ho asem ka me say penimon case oda be beto so hwe ho asem de jo ma penimon case me mfumo bia ko fumo bi de sa no eni pode na me ka no de nemo ono anya bo ndua na mo say de hye ne say on de ho de me ma kakra na me nyu gira hayi ya me nyu gira hayi na bu fa bentam na wo so twen wo be hu na ade chi na mawu a wo ne be chew me ma ka se twen mewu no twen na wo be hu no me na bia you hold me responsible what I say it is a delay na ke bibi to na any ke be ka say de Akua Donkor ye e na ma delay ne ho a che no na mo Akua Donkor mom na sebe nyame afre na mo de ko say delay Akua Donkor to no o ka che delay so abodam ya when they say in the interview and asem ne film aba papa ji ujuna hoyi one ye fancy ebunu ni atadwe eye interview bia o kasa ya wan kasa yi wa ba abanti be pa chew se wuni se o kasa ya kan pa chew so what I say na on tama na on pa chew de wi Ghana fo di watam o kwa ya no nam kada o kan mesem kada wusu because we nipa na say o mas wa emotion as de wi musi di watam me am tell me man ko school mi ka me comment me kan ana me de wi am si kasa kwa me obi ani matam me de wi am na de wi am si kasa na obi appreciate so what I say enti papa je yen kan kure unu obi nya asara se nipa ni free ma unu obi are responsible ma it is much say delay na aye Akua Donkor fa kira Ghana for ne say delay na tete ma me no de ko wu ade panimu bi wo ha tie me ma me say your panimu odu level bia or pressure okay enti sa panimu no ye mani bufu o mani bufu a sa pressure ntimi kuno okay no so Akua Donkor bi ani so wasre ba delay mani bufu ye ma me ka nya ma say ni kwa so wo ka etobi obi tebe obi tuma address delay na ya ma me obi tuma shaw cause one ma me na dwen na washa me bufu ma me ni bufu da okay Ghana for ho nkofo bi nye careful anya me tewo Ghana yin politics ye na say the Akua Donkor na owo omoye politics na o ka say Mahama enu ku atamas sala ile betodwa me politics but e ba sa no ma me na se no kan e ya se mo du pa but nam so ye panimu nti obi afa na bro se Mahama no ka o ka sam fa Mahama to yi obi ehu ye woni proof bi e chese o le ku atamas woni proof bi a ana Mahama so wa busuya sa sam na Akua Donkor kan no e betima hye Mahama betima ha na busuya but omo fa so ye panimu atomu twa so because panimu bi ha oni du ba bi an level agro bi o ja se o betima sa so ya kwara political talk so what I say but ma me we ye and TikTok
enipa bi tena ho nipa 6 a omo boche se omo je je se Akua Donkor awu ebi mu celebrate video no ha e wa omo je je because of say omo ye NGC ni enye oh wow. So when you are koso okay some as a mirror akwasa more sebi samahama wini a mahama sika wanye na wonti fa nto Akua Donkor kala se akofo no wini a fense ba wuya wini a wonti mi fa na bla ba wo nanti fa nto ni pa ba ko yankwa hwe the way a ye be to ba politician for mo da from ma mo ba be to ba because of so mu hia kokurumuti no ewu asem ye fa nja gro unim je be to china sa wo party we so ma na kasa kwana anya woda panimu kwa na wo to abama no on ka hwe na ni pa wu na wo tra ho no mo TikTok ni pa 6 so wu man se woni agye so be wu mu that so okoto ei he ewu ho nyam ye no yes asem wo ho ha so obi ewu na woni agye enti we ya be again na benya I think said that this is the time was minim social media many people ho no ho omo kasa omo nne omo say menyini say NDC for ankasa pa be kasa Akua Donkor we omo de say the way mo fa so omo chese mo ko na mo je chese so omo ye NDC for omo reasons but reason is say omo ne ko to omo president say Akua Donkor say only ku atamas say omo pa so omo che omo kawum kame ko che ko omo kawum just say so what I say omo kawum okay omo kawum met afọ je ko any official comment when any official official say no so hu ya no just in free NDC for mpanyimfo na nkasa na dem ye say be kam abe kam Mahama no what Mahama ko rush but hu ye no be affect omo say NDC for just jubilate say so we mo ye NDC for say Akua Donkor wu ntia say mo ka to Mahama so masa ye nyi nipa na mo ye ndi nipa na esie na da ho no no aya wotumi ko ye betima ma usika bebele se ko tere se one day panya for 1 billion ko uchulo yeah so what I say enti buni pa respect nipa me sun small of me see me ntwamu da because of the way me see treat nipa me no we interview me na ma me obi na odi matam obi ase osunsu bunim kasa the way o se kasa e chese the way in Ghana for pe na me ka dia ka the boni a ka me nam ko bi di matam yeah obo sikri oye panimu ba sonta otumi ka asem no na mana Ghana for bi mu di natam but me ya akora bata so me ka no me na mane ye bo ma ba so e chaje bi ye mani pa e ti ye nya je pani be so ye nya je because of see pedi nti ma me musa we say unu say Akua Donkor role we play e wo Ghana ye politics mo ne yan say bibia mo Ghana no no like no say ke man chance bi yan hu ni ne wani mu ai say ma me no ekoi obi anim so wodi agro obi anim so wonwini me Akua Donkor bi jwa me say the background to man but ba no on so to man wo save room say ma me no just o ma je ni ma ye de o so obi wo ho no ase me say Kumawood for the nama me da musronko because of meninity ye be kaso what mase yes bishop na ku be wu ase o ka chere me say bishop ye ni ye moving o be wu Sunsum na say movie won time twa bi ye kwa ni twa but ye no hie be ni ye ko ba bi a wo je fans chen the way I was buaje sa so o ka chere me say na o be wu no so what mase but some call to a star ka o be tell say ana me no na ma so ntawe ye na ma ye nkofo no obo o ni na ma sa wo je fans kwa ya wo he ni sasa ono no dan ka mu na kwa wu ni ka kwa wa sa wu ni bo ba so che no so what I say dey bia be ka say wo ye star what say sofo what say police what say doctor because doctor wo ya le on mo odu mu ahwa to police ni asem to a on na be kokko chi ni pa so betima ka wasam ma judge asem so ne be di asem aka say we di for we di bem judge ka say wu di bem wu di fa wu hwe ka yes and for respect my judge na say na me say me catch Ghana by say aja omo ye na the way treat Ghana police in Ghana soldiers enye we soldier for ko bi omo te uko balance aye bant ma ha uko balance a wo be soldier 40 omo dan omo tell omo dan enye dan omo time tai maybe omo dan tai e wo see treat soldier for the police for ye because ntokwasi Ghana happen
Omo na ye ba to ba yo mu na aduma kase pa do mo so ba ye ntutu mu ye enti aban bi ntimi sisi apartment e mo police for soldier for ntenem ko be bi soldier for ko bi mu dan me ko ho be bi mu ko dwale pa na soldier for bi mu dwale ne dan bi mu dam ne chance dan bi boss enya akono enya akono enti sometimes me say hey me police for soldier for I'm telling you na ko for me say na police na me fe no aso bituma na police station na me be ko but we are aban bia pass na nim ko soldier for so na nim ko police for so ase yi omu eni papa me pala sempa Kofi Buachi commander obet say Kumasi police station was see some police station where the way was aye ho central police where the way was aye ho just say o man police station be neat but we free ho yi all that was so obi enyo obi so ba beto so what dia we Ghana by the office no we office so we the all ba no o man ani nko Ghana police nka so bi o mo te no yen siesie ho mo ye mo feel so mo ye aban crofo ye mo feel say aduma no mo kra to say wo mo ma Ghana o and to kwasi say am no me be hye dem but o mo fight amaye so what I say you na pay attention to Akua Donkor Akua Donkor came in position bi kwa nke nei oba wan ko school da na wetimenya that kind of courage na timi at a political party say mama Muhammad we asaba Akua Donkor ka che no ono to wo besle o fa ze ma me die what I say political talks but mo na say mo ni kapre mo na mo ni one city mo to ho na mo huru ma na se we wu ntia we obi ewu ma woni age ka o ma me a o ma me na ka se me se meka okay also we are mama to train samba se meka me ba ko na eduma wanya issue me say me tan no konto ka papa to wanya issue we me pese me kami ma no why na issue ye be later enti ena me Sunsum ma me Akua Donkor me ni wunya asem se die wo ye me nua yes unua minu mentano nko ba ko ena kwa ba ye me ni wako ena ro ba kwa me ni wako so ko no ntifaso bi ni so dem ba ya we na wo respect me yes my friend wan fa ena me se mi nya o enti me se mi nya wansa me ba na se bia oni e bia na bi kwa ba ona wo se dem ena e bia won pese me ba na me ba me you free so say aya me pese me wisu we dia ma o as a school now kwa as one school ni as one credit we dey we ka fun che ni o ka fun me enti me opportunity e ka fun che me won say na ma ye din na me hwe obi on ko school bia no say do ko school ni o ma ne say one ka say me ba ho ma from me nya o atiefo ani na say me ba atiefo me na me fro no pa say na me wo fie me nko ba bia me say tie first word me say me wo fie me nko ba bia enti wunya ho a because that's what frefre na me tutu kwan ana me say me wo fie enti bra na wo so yo oba na sama de enti oba na wa frem 2000 man fa no bra fie me wo fie me say me nko ba boprum e bia so oba na madam pa later me hu me me ma ada me boprum a woni hoda me mesi wo che ma boprum a woni hoda ano de wo frem ka cho say me ko ba bi o enti brantam enti wa man tam na to me ka cho so me ko ba bi but when me say me frem ko ba bia me okay your friend back me celebrate you me celebrate you celebrate ultimi ka fo che me ye ka me ka fo joja as a school one ko so ye je tutum si yan ko ya bon you're very careful be one person can send be a ope bia yes so when you pay mu na adwin of mama akware won yansa chani bi jai sade na we tell be one no atimi can send be a ope bia kire me to ya pay mu to ya mistake na nya Akua Donkor na makaise o na me you case no case ko dey case bo ni nyina so tie your case bi wo ho no ma eni nyina so but delay ni Akua Donkor dey wo nyina so because say ma me na ko ka no wo ko na wo sa friend no fe ko sa ma ni bi oba ya wo so be jojo no so what I say but who dey my friend say me wo fie me nko ba bia bra na say me friend me nya na say me nya wa me cancer apaje na no password na no me ka say mo mle fie be yes o be kama sama na be question this so o jira camera ma o di atem bia mu jira camera na mu di atem sa na manfo ka na Sunsum de unu mu ye interview a o mu di atem na mu kasa kasa say o jira camera ma so o di atem anya o di atem froko ya okay atem ni di kafra ma me mpa ya chew ya ye nua ba ewurama o the last time ewurama understand anu that's what issue matete o na se kwa mihia no na bibia ni ho ka se nko ka che say papa je bia no Sunsum bet oni problem obi o ka che obi a oboa ewurama ni no issue why ye la ya de ba ko ye nye adwuma akon se me ya de nya na me hu me mistake na me patch ye do ka pa na cho ba kokura dada yes baba man san ka bim
yanko phone bi na kase the way am senior ram me kase me ka ram asem but me so me hu se man ka bone so onye bone aya futu asem ne ka but me say me tia asem akoso ni party say e bi en jomo kasa ne bi ni pa na ka so what I say me ram say me ni number my first obolo me number my first obolo say on fa ram na man test me number what I say ram man ka ne bone so but how me gina ha ya na me gina ka wasem me say gina ha pa cho wo ye me nua me ni ram ni asem ram apem asem pe asem ram hyemo no me di agro o tuchi me good and some cars no say be ni anjia me panacho on fanche me ni panfo so ni pa ho en koma ye di ubetima cars me na tia obi ze ni pan ka so on pa na pa cho me pa wa cho na what is my pa cho na so one na de me kwa drosu kwa de enye adwuma because me ye no manum ho pa cho na asem so me hu say man ka ne bone ba cho na me ka was me how dey a enye wura ma me hu ni asem me gina ha pa cho me pese me hia wa me sa no di agwo che first no so what I say okay so Rama on this platform how na edin komo no nti yes ra o de asi bia no fache because ye ne mo me bia me ka cho bia say hey say you Kumawood class no program ho fa pa ya wura ma I'm telling you no one for chama tundra no one for che amatundra so nice obia one de enkasa ntia enkasa nsankofa sansa me pacho china bio obesa ba be pacho ye no one sama be pacho me mo nkasa ntia obia ne am nkasa che amatundra owa ha no me no ne me fine because of many nya sam 1 2 bi e ma ye ko program me chia no onzo be chia wonti me chia me iso be kekwa don kwasa mansa be kam but ade bi a waye na respect no so okwa broche so okwo ba ho we nyansafo okay awrama nyansafo en na me de ka che nkofo se o yo ba na uti ha na se bi Kumawood utwa bi Kumawood yes ka che zenim but we na chance bi se so okwa broche a ko na ko tra broche ne ba opera because abroche ho no ho se da me bo na ko na bi pata wo adwuma ya what about the movie now be call talk with him 1 year bit me kia chen say what the movie say unya visa o makasa wo kwa wo ma afina akoyi say me ma kan no bro ni be kasa wo kwa no kan say ntutu kwan a wo kwa wo ma fasi ya Sunsum we nyina ye betimi de ahwe wo visa sem wo kasa ya careful bro ni won titwi ya obi wo cheche mu twitire bro ni see da me ka kwa we wa ka cho visa utikana tu kwan ma careful seme akambasa me kwotena ho akamako maybe a Sunsum level dru no okay amatundra maybe a me level amatundra level dru ho enti are nsanya Sunsum sa pacho wo abasa be nya pacho me bona baso emfa no se woni me nya fine wo nya sa amatundra ya me sha wate ya me sha wo wisu nyansa me se Ghana for wo be wo ko wona bala wo da manfo busan se ne baba pane ho me pesa obi emusam sa de obi emusam sa obi antest bi emusam se ana matunda ne kunu e hwan pacho obi emusam eti ya me se ka me kwa ko bat me hu se me maduma na me ye no I still Ghana people love me. They love you. So I have to continue. Okay. That be me ka se be ko. Mama ko na wasan aba. Yes. Na obeto so. Yes. Me so because of my kwa me kwa me ba. Because Sunsum yes na say want to me na show so bo. Eye ma ya me just kita me din say and you be chia na be fast. So catch a brody ni bro for say when I go I will come back. Me I'll come back. Oh, Ghana people love me. I'm going to sit outside for what? Sitting to Canada or US them. No. Okay. My country people need me. So they need me. I'm entertaining them. Okay. And to me, if I'm going to play show, I'll go and come. I'll go and sit there. Play show. A show if I'm going to do a performance or okay. If I go there, I'll come. I'm going because Ghana people need me, and I have plenty job here. Okay. I have more job here. Right now I'm talking to you. Somebody has booked me tomorrow. Okay. Tomorrow I have an interview. Okay. I have charge. Okay. Take my money. Okay. That money I give it to my brother to go to SS. Me show me your SS. Says can I me interview na call SS. Na me call SS. And that Thursday massage a year contract I mean here for you. Ninja ye ko yi. Yes me call rent card na. All them channel. And the Ghana people need me. They need you. You need fantastic and I mean Sunsum also show kasa yi. And I will patch on. That's now say. So when me ya juma na me fa a whole respect man. Oh respect. Do time so do respect me. Oh respect me. Uja odidi matem. Oh respect me. So ya me bro so. Why ya me me kasa uja didi matem kasa me ko screen. What you delay? Ase. The people say me power chow. Yeah, brother. Mo de bia mo didi ati. Why say we we me ma. Oh, suru kra jo kasa ma. All right, me Sunsum. I mo say dey. Entraso. Masa. Apeke. Me. Ya po. Masa ya po.
na delay no so no bi na friends so me patch wa me ametiwe meto odwa akwata no fi akwatwa agu ni tiri so me fa no nche no ahoto de me delay nya bi da me ma me abadam nipa dudu na e kan sem for ma hu ma yesre ni ade o media so I say delay de nko na eno na ya me ya delay wa gu me ma me ani mase one day me ma anya no odidi agro delay agu me ma me ani mase me che delay panyini o ya me to me che delay offside afra no efri nkrama ne ba adan ti na yesa agu me ma me ani mase pasa mu se ntegu ni oseda na ofre no so be ye ni sa oseda na ofre no gu na ni mase atwe aba ankofo bebe ka se we free mu ma me free mu na ma me kan sa asam ne to no so se on wodan obe den na etime free so di oba no be hu abusu apanyina obo abusu apanyina enkonwa ofia ha me ma me na konwa wo ha busu mu ofia ha tisu oba amamre owu bia ebe me na ye abusu apanyina so nim ko oba fa so ni nua ba ne be kasa ewo honwu mu no dey ache funso bi aye bi abusu apanyina betima ya mande ache no na mu ogidi se nsam no kan e weke papa abaye adwuma ye mi fikasem na ate no enti asam ne de delay didi me maami atema ma me maami asu me so na nkofo atwa mo ahia enti ye delay achi first day oni boss a video no so na why hu ne say me hu no me video otafo okay e ba me phone so na me hu ye me yam hye me ti me swima antamofo nyina betwa mo hia na si delay no nya ne yonko ne me maami me kura me ba kwa nya delay yonko no na what try up na wa bedidi ne na atem what try up delay normal ebisa na gudi na me pedidi na te hwa na me maami pie ho okay sir ma me mfro obi a me nyai me fanche no na de waka ato ne so no ebedi na chi waso wadome no me maami Akua Donkor waso wadile wadome delay te baba no say mbetimi atwa so mai ana say ambade a wo bade a edi na chi ambade edi na chi ambade a motimi aso okay mama yen hwe we about ye kwakoto about 2024 ye wo mi 7 December na to lenchen kesi atomu anu na ye me ya hu ni say aya ma hometi yie aya me ya me de meto aba ma me fisada bia meto aba ma me maame we free me no still she meto aba ma me maame okay meto aba ma me maame wow na hu ni say for that particular area yanke yekoto aba ma ni hu ni say anu ntina aya me ya mani abinu akwa me ma minima de potie timi akome maame wa bra ya kwato aba anu na ye ma hometi bebre na mani abre ho sa